gelek malbatên perîşan û bêsaman dijvakê de dijîn û rastî gelek astangiya dibin. Nixwasim malbatê ku bêberger yan dahatû bin, ku pêwîstiya wan bi çareseriyek mirovî hebe û yek ji wan malbatan ev malbata heye. Welatiyê bi navê Diyab yan wekû jê re dibêjin bavê Mihemed piştî bûyereka hatûçûyê de li Rojavayê Kurdistanê ta weke îro direwşeka tunduristî gelek zehmet de dijî û ji ber vê yekê malbata wî berê xwedan Herêma Kurdistanê da ku çareseriyekî jê re bibînin. Zlamê min hadîse pêr çêbû em tên li Sûrî ev 6 salî nake noqtek xwîn çû ser mijînakê yanî hal û pêr çêbû gelekî ezibî û duê salî de em واحدة سوري دم أم هاتنا كردستاني يعني نما قدها أم هاتنا في داري يا أم هاتنا في مع جاي بكن يعني ما العرضي أم تخوازن على جاي بكن يعني روكي بي روكي أتخوازن يعني باش ببي Hevjîna Diyab dibêje wa çend caran hewldan çareseriyekî ji rewşa diyabiya tunduristî re bikin lê pizîşkan nikarin to alîkariyê jê re pêşkêş kin. هر سال من برد تختور يعني هر تختورة كشغلة كي تقو عمليات دوي بس هن كاد تقوي نجحي هن كاد تقونا نجحي دوي صالي دا ما ديس برد تختور جو أملاينين يعني وهوي هالو بي حتى الساغة يعني أملنا كنا تستيما دا جو عمليات جردي بس جو يعني شغلنا كنا تستيما دا Tevî rewşa tunduristiya Diyab malbata wî rastî gelek astengîn aborî tên wekû hevjîna wî dibêje ku tanha rêxistinên mirovî tu alîkarî ji wan re pêşkêş nekirine. ام توازن يعني ام درخنا جدرفا يعني ام توازن جبوي زاروي من ام ناس نما كارم از نما كارم بعيش من فيدري يعني زما تقادين موز مصروفا مجي يعني عالم خير المتكي حتى مصروفا خوات قادمين مزاري مهور نما كارم يعني قالكي معشتها مزحمته خلكي كامبي الكاريا متكن عليا منظمه تشكي جمره ناقد من يعني تشقى ام خوارج جايوات كن جمره تشكي ناق جزلامي من نجمه ديفن ونج يعني شحموت شيفا الكاري جمره ناكن نخوشیا وی mirovî bandorek nerênî li ser tunduristiya wî kiriye herwiha li ser rewşa malbata wî ya aborî ji ber ku nema dikare karê xwe yê rojane bikar bîne û ew rastî gelek astengê jiyanê li gel malbata xwe tê ji ber ku tu bergerê malbatê ji bilî wî nîne. Lewra pêwîstiya wî bi alîkariyek mirovî heye ji bo çareseriya tunduristiya wî ji aliyê rêxistinên mirovî ve. Berzanî Adnan Ark, Kampa Dara Şikran.